pa prihaja na oder tretji D. So že tukaj, kar vidimo. O sebi so zapisali. Je 5. februar 1972. Babica Tjaša se je usedla v svoj najljubši fotelj, da bo poslušala sredino jutranjo oddajo na Radiu Ognjišče. To. A ravno med poslušanjem jo obišče vnučka Brina. Povemo pa vam še eno skrivnost. V radiju babice Tjaše pojejo tretjerazredni dejovski možički. Tretji D. Brina, lih prav sva prišla iz trgovine. Lih te prav čas za najno najljubšo oddajo na Radiu Ognjišče. Bom kar prižgala. Radio Ognjišče, dobro jutro. Babi, kaj pa ti to poslušaš? Sej sploh še ni pas. Zdaj bom jaz dala nekaj drugega. We
Brina, tole pa ni čist dan kamer. Mislim, kakšno razbijanje ti poslušaš. Bom dala jaz raje še eno slovensko. Dajte Boga meni naši novici karigi, dajte Boga meni naši novici karigi, dajte karigi, naši novici karigi, dajte karigi, naši novici karigi. Moj lipi anđele, pogledaju mene, ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Ako nas tužne jutro probude, ja čuvam osmijeh za tebe. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Zjadnej żył, zafutrał jest ludźmi, żób co si je kupał, obrały do kosti, kratła enga najdę, na pociągłone zad, prewet się czudno dyszą, prewet się mił kosmat, chód zjadnej żył, zafutrał jest ludźmi, żób co si je kupał, obrały do kosti, kratła enga najdę, na pociągłone zad, prewet się czudno dyszą, prewet się mił kosmat. Dajte Boga meni naši novici karigi, dajte Boga meni naši novici karigi, dajte Boga meni naši novici